Các video muốn dương ban đến ông bí sắp tới cứ sakana này tao có kia và top mó dương có ban đến này ông bí thuna chỉ xa Japan mình men thuna thế cứ maguro là ngày hay có dương ban đến ông bí này này sai tầng bấy robot sai tới thuna đây miền này akami sai sót chu toro sai lì khăn tích tích top mó cứ ô tô rộ sạch khăn tràn nâng này đó khi hai dương có bàn điều nằm bị chỉ ái ở chiếm cái lạnh đại đồng chiếm cái ớt gió nơi không thu na bà lọc nâng và top móc có dương bàn điều nằm bị akami nhưng đừng nằm bị akami đài akami nốt cứ vì mình rưu chít ngành mà bài bỏ vía hay ta lại vía hiện thú chiên kê nâng này ngọc nè hai sạch akami đi phong đá ọt sơi mình khăn thì và top móc chu toro cứ miền lê khăn đi tích ní cứ highly recommend ấy cứ này nó đã ở đây nhà món và sân mèo cá với chu toro nó việc ta lại việc mà xong rúm hay việc ngành này việc miền khăn trở về đi ai sai ô toro vĩnh cứ ở miền chít khăn trở và này rồi chỉ biết ngành khăn hay việc chỉ có phải bài hộp apichun này ở đây này việc lại khăn hai đôi xa từ vì miền chít khăn đi chả năng haiมันធ្វើឲ្យយើងដាក់ចូលក្នុងមាត់ទៅមានអារម្មណ៍ថាវាលេងនៅក្នុងមាត់យើងហើយខ្ញុំភ្លេចបានប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាមួយថាចំណុចកន្លែងអូតូរ៉ូហ្នឹងវាសម្បូរសរសៃធំដល់ពេលសរសៃវាធំហ្នឹងទៅញ៉ាំទៅពេលខ្លះវារៀងស្វិតអញ្ចឹងពេលច្រើនគេជ្រើសរើសយកអូតូរ៉ូណាដែលមានសរសៃទូចយកមកប្រើជំរាបសួរនិងសួស្តីទៅកាន់អ្នកដែលកំពុងតែទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាជាពិសេសអ្នកដែលកំពុងតែរៀនភាសាជប៉ុននិងរៀនភាសាជប៉ុនតាមរយៈវីដេអូរបស់ខ្ញុំកន្លងមកនិងអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងរៀនបន្ថែមពីទូណាខ្លះទៀតប្រភេទទូណានេះផងដែរគឺគេចាប់មកគឺមានបែបពីរបែបក្នុងការចាប់ហ្នឹងគឺមួយការចាប់ដោយធម្មជាតិនៃការចាប់ដោយធម្មជាតិហ្នឹងយើងស្ទូចយើងមិនបងសណាញ់មិនអីមិនចឹងហ្នឹងថាយើងចាប់ដោយធម្មជាតិណែអ្នកទាំងអស់គ្នាការចាប់ដោយធម្មជាតិហ្នឹងជាភាសាជប៉ុនគឺ tennen បែបធម្មជាតិឬក៏ត្រីចាប់បានដោយធម្មជាតិអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគេហៅ tennen ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាមានជាប្រភេទ tennen ហើយមួយទៀតគឺប្រភេទចិញ្ចឹមបែបកសិដ្ឋានណាការចិញ្ចឹមរបស់គេក៏មានប្លែកដែរគេមានចិញ្ចឹមនៅក្នុងសមុទ្រហើយក៏ដូចជាចិញ្ចឹមដាក់អាងដែរហើយការចាប់ត្រីបានដោយបែបចិញ្ចឹមឬក៏ហៅថាត្រីចិញ្ចឹមកសិដ្ឋានហ្នឹងណានឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាជាភាសាជប៉ុនគេហៅថា yoshoku នឹងជាការចិញ្ចឹមត្រីបែបកសិដ្ឋានហ្នឹងអ្នកនរគ្នាអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃវីដេអូថ្ងៃនេះយើងរៀនបានពាក្យថ្មីពីរគឺបែបធម្មជាតិឬក៏ដោយធម្មជាតិអីហ្នឹងអញ្ចឹងគឺ tennen ដែលការចិញ្ចឹមត្រីបែបកសិដ្ឋានឬក៏ការចិញ្ចឹមសត្វមួយបែបកសិដ្ឋានអញ្ចឹងគឺ yoshoku អរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាវានឹងកើតជាប្រយោជន៍កើតជាចំណេះដឹងថ្មីសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាសូយគីណែ